ngin pulipat ye kitab Psalm kal nong ke pesan-pesan ke khot ke bakhatsan ai ba ke jingyap kan hap kendit halor jongki tokin hirim sha Hades naba ke jing boman ke don haying jongki hapdeng jongki pulih gani naga Septuagint ka ong ai ba ki boman kin hirim sha Hades Nada lebih pulih naga Bible kasi kapan kala tu ketin Hades jingtep. Kong ai bagi boman kin hier sya jingtep. Naga Bible Society of India kabarim kaong jingtep. Ngin pulih pad ikini naga biasa bathamai kaong kumne ai bagi nongshon jonga kin yap haswa ga por jongki. तो आय बकिन हियर इम शग प्रथे के बयाब आय बकिन हियर इम शग प्रथे के बयाब के हेडेस के दे जिंगतेप के हेडेस के दे का प्रथे के बयाब हरेले लपी पुली नगकतिन ओरिजिनल ये तो कतिन हेडेस नमर कतिन हेडेस हाग सेप्टुजिन के दे का बाइबल ग्रीक ka badon haswal Jisu kum aspas nem tam bad aspas nem tam haswal Jisu ki jiu gisngoto yag Hades baga dei ka Sheol gisngoto baga Hades ka dei ka Sheol namar ki translate ki pankalai gini ge Septuagint naga original Hebrew bad hage Hebrew gini kitin Hades ka dei Sheol SHEOL. Now, Henry ka original ong ai baki boman kin her im Sheol. Ki penkala ka Septuagint kin ki ong ai ki boman kin her Hades. Res ngap ngan pulih pipat menta naga King James Bible. Ngap pulih borok jing im ya King James Bible. Sengap kong kumno. Kong ai ngap pulih the French one. Let them go down quick into hell, for wickedness is in their dwellings. So, I bakin here sha dujok ke King James kong. Kejingkili gini ni, hapa ki boman kiyap, nomar ki kam boman juki. Ke King James ketip, bagi boman bagi yap ki lece dujok. So, ke translate kong, I bagi boman kin here im sha dujok, nay kin lece dujok. So, hapa ki boman kiyap ki lece kat kum King James ki lech sha dujok kat kum ga Bible kasi ki kim lech dujok ki boman ki lech jingtep kat kum ga Bible Society of India ga bathamai kong ki boman ki lech sha ga perthai ki bayap. That's it. Ka Septuagint kong ki lech Hades ka New Living Translation ngan pulih pi bat na ke NIV kong ki I can hear him sha jingtep kenir kong sha jingtep so ki boman kin lech ka shong ha ka Bible ba pipule la pipule ka NIV kong ki lech jingtep la pipule ka King James kong ki lech sha dujok pipule ka Septuagint kong sha Hades la pipule ya ka bisa bathamai kong sha ka perthai ki bayap. That's it. So kaya Hades jong Septuagint. Hades jong Septuagint kaya Sheol. Barok ki briu bahop abapop kile Sheol. Ngan pedi pipat menta yo briu bahop ubale Hades. Sam pra. Ngat thok kena hanots kena ba kanom tu iga por shibun. Sam pra kot balai. Nabaga mensim jonga ka shlei de ke jing jinjar. But ke jing im jonga kanang jan sha Hades. Sa ka Septuagint ka ong unino rwai sam uong ngadap ka mensim jonga ka dap de ke ngashlei de ke jing jinjar. But ka jing im jonga kanang jan sha Hades. Kata gade ka Septuagint ha Bible kasi ong ka jing im jonga kanang jan sha ka jing tep
Ke NIV ke ong ke jing im jonga ke jan sha ke jing tep. Ke Hebrew ke ne Sheol, ke original ke de ke Sheol hang to. Ke King James ro ke de ke jing tep. Ke New King James ro ke de ke jing tep, NIV ro ke de ke jing tep. Ke Bible ke si bat rim jongi biasa ke de ke jing tep. People ke ne na ke Bible jong ko balarman Catholic khasi ko ong nyamra. Ko ong ne ke jing im jonga kanang jan sha ke nyamra. Ke jing im jonga kanang jan sha nyamra. Lada people ke ne pat na ke Doe Rhymes Bible, ke Doe Rhymes Bible ko ong kumno. Ko ong ke jing im jonga kanang jan sha du job. Ha ke Doe Rhymes Bible ko ong unin ong roi sam utip nda bau yap kemur kun hawo kran jipang ke jing yap jong ong upo hetmer ke jing yap namar ke jing sham jinjar jong ong nga nang jan sha du job. Unor roi sam utip nda bau yap unher sha du job. That's it. So ke du job. Ke du job ke de ke Sheol. Ke du job ke de ke jing tep, ke du job ke de ka nyamra ke du job ke de ke Hades. Ke Hades ke de Hades. Sap kam de ke tu jaka ha ka ba san nyum yap ke dingam jilip ke du job jong sam pra pra ke du job jong sam san san khat lai. Sorry khat san khat san. Kam de ke jaka ba san nyum yap ke dingam jilip. Now King James go on ke du job but jayu kini pat ki bobon ki ong kam de du job ke de ke jing tep. Mentah sam pra pra khat lai. Ke Doe Rhymes Bible ko ong unor wa sam utip bu un le che du job hawo yap. Sap unor wa sam de bru hok hawo yap un le che du job. La de pimut ba du job ke de jaka pensitom kemut pi ong bo tu nor wa sam un sha pensitom kalong sham ta pitip em kamlong. So pitrai kumno pitrai ba du job ke de ke ipat. Kat kum ke Bible ngapulai pi prepare pilap baga don ki Bible translate igi Sheol baga de ke du job. Dari pi ong baga du job ke de ke ta ke jaka. Dari pi ong baga Hades ke de ke jaka pensitom. I'm sorry. Namar pi yoi ba bohok ba pop ki let Hades ha ke jing yap. Ba dari pi ong baga Hades ke de ke jaka pensitom. Pi kam ba ya ki bohok ro on pensitom ya ki. Kisah pensitom Hades. Repetip kena ba pi pimpriang pim ngai bagi bahok kin sha pensitom. So, kebemut kede kumne pi de ba penkelar kum berkat ke eg du job. Full stop.